Tako da, mi moramo biti, ja moram biti pokrenu na vrijeme. To. Čelo, stoj! Nalije, hop! Dodanje, hop! Voljen Isus Marijo, voljen Isus djevice, voljen Isus majko i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, okupili smo se ovdje, odakle ćemo krenuti na novo gradilište Nove crkve, da blagoslovimo temelje te crkve koje će biti simbol temelja zajedništva nas u vjeri. I zato pomolimo se da ovaj naš hod bude znak. Sav naš život je hod prema vječnosti. Hodeći sada iz ove crkve do nove crkve jeste znak našeg životnog puta. Putujemo prema vječnoj domovini, iz ove domovine u vječnu domovinu. Neka nas na tom putu prati blagoslov Božji. Izgleda svete vode nećemo trebati nositi, Bog će škropiti, a mi ćemo se moliti. Neka bude zaista blagoslovljeno. Ora ti tocca se ci sopra. Očuvanja staklenoga ognja, dovedi rajske duše, Lakše.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješne, sada i na smrt naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si među ženama i griješne, sada i na smrt naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Ide. Ohoti neku košulju na sebe. I uputimo joj svoj vapaj. Čuj nas, Majko! Zdravo nam bio, pastir naš mili, pastir dobri duša naše svi. Topli naš pozdrav do neba se diže, makar se krije u srcu tih. Koji dobro nam došao pred crkvu našu, pod sveti ovaj budući krov. Čitavo boderište otvara vam vrata, zove vas naših mrtvih zvonova zub. Dugo čekamo željno, mislimo uvijek samo na vas. Dođite k nama ocama svojim, svog pastira da čujemo glas. Naša su danas razdragana lica, radosno motreće obraz vaš svet, a naše je srce prepuno sreće, te svraća k vama svaki svoj kret. A ova je gita dražesnog cvijeća, čuvstava naši simbol i dar, i s njom dajemo vama sve svoje biće, žrtve i vjernosti srca žar. Bog te blagoslovi. Kako ti ide? Živio mi. Bog te blagoslovi. Preuzvišeni, uzoriti oče kardinale, braćo misnici, časni narode Božji. Kao što je mali Mio rekao istinu, da je stvarno boderište kao i cijela župska zajednica vas željno čekala, ovdje razdraganog srca mogu reći da sam možda više od njih svih se ovom susretu radovao. 94. kad sam došao i vidio onu kapelu, znajući povijest njezine pozadine, njezinu problematiku, čvrsto u mojoj duši se rodila želja: Majko, Mario crkve, uz moju malenkost i ljudsku pomoć i vjerničku spremnost, ovdje će tebi nići svetište. Evo ova želja, ovaj zavjet počeo se ostvarivati i čast, ponosni smo i sretni da ćete vi danas Božji blagoslov nad ove temelje zazvati, Božji blagoslov ovom narodu podijeliti, da bi u još većoj slozi, bez ikakvih osobnih interesa, bez ikakvih osobnih intriga, nastavio ovo Božje i Gospino djelo stvarati. Molim vas uzoriti oče kardinale
u ovoj svetoj misi s nama misnicima zajedno da na pateni prikažete 57 mrtvih branitelja za ovo boderište i za ovu regiju. Molim vas na toj istoj pateni, istom kaležu, prikažite ove 32 kuće koje vidimo, deline Ravni i Šumara, a u koje, nažalost, njezini stanovnici nemaju volje vratit se, a naše su. Stavite na patenu sve one koji se još dvoume hoće li doći u boderište ili ne, hoće li tu svoju djecu školovati ili ne, hoće li tu svoje gnijezdo ponovno savijati ili ne. Stavite ih i prikažite trojedinom Bogu i nebeskoj majci, kraljici crkve, da ih uze u svoje zaštitu i okrilje, da bi im srce i pamet, ljubav i vjera, nada i budućnost proradila u duši i srcu, da se svoje ognjište ne ostavlja lako, jer ondje gdje se dođe stranac je tuđinac, ma bio među rodom svojim. Zato, uzoriti oče kardinale, posebno hvala za ovu svetu misiju i ovaj blagoslov, kao za jučerašnje sve i pohod našim dragim Dubravicama. Vas, dragi moji vjernici, molim, strpite se na ovoj kiši. Ima i ovo svoju simboliku. Nebo plače za poginulim, nebo plače za otišlim, nebo plače nad svim onim što smo činili, a nije bilo dostojno. Ali i Bog zalijeva ove temelje da ne moramo polijevati. Bog šalje svoju rosu da i nas natopi, da nas blagoslovi, da bi rasli kudikamo jači, kudikamo bolji. I ja sam s vama zajedno u procesiji išao bez kišobrana, kisnio sam kao vi, kisniću i dalje. Ako jesam vaš pastir, slijedite me i dostojno ovu svetu misu slavimo. I Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s duhom tvojim. Draga braćo misnici, dragi puče Boži, okupljen na ovim temeljima koje ćemo blagosloviti iza evanđelja, želim pozvati vas da prihvatimo i ovo padanje kiše kao dar Božji upravo u ovim trenucima dok se okupljamo ovdje, da zazovemo Božji blagoslov. Moramo svjesni biti te čvrstoće vjere na čemu će počivati naše zajedništvo vjere. A to je evanđelska istina. To je istina morala, zapovjedi Božji, koji su putokaz našeg puta. Mi smo došli na ovo zdanje hodeći pokorničkom procesiju. I rekao sam u crkvi da ona simbolizira naš životni hod. Mi smo svi putnici na ovoj koji su hrabro shvatili žrtvom iz ljubavi valja svoje braniti. Ovo nije bilo osvajano tuđe, nego svoje branjeno. I tu smo ponosni, jer nismo osvajali, nego svoje branili i ginuli. I znajte da ova gruda je sveta, jer za nju su ginuli i puno prije naši preci, jer su volili ovu grudu. Ona je natopljena i krvlju, i znojem, i suzama. Zato nam je sveta ova gruda. Sada ću krenuti okolo temeljima i blagosloviti i vas i ove temelje. Wow.
sviljeno stradajuću pravde joj primać. Vidit ćete. Dok kum se probije ovamo, ja ću pročitati povelju koju treba potpisati kardinal, župni kum i voditelj gradnje. U ime Presvetog Trojstva, Oca i Sina i Duha Svetog, za vrijeme pape Ivana Pavla II, nadbiskupa Vinka kardinala Puljić, župnika Ilije Matanović, blagoslovljen je temelj crkve na čast Marije Majke crkve u Boderištu. Boderište 12.8.1996. Trebaju, rekoh, potpisati ovi koji trebaju. Ako je kogod raspoložen kumovat je, ako nije, idemo završiti ceremoniju blagoslova temelja. 10. Božo Čerkezović. Neka dođe potpisat. Evo, to je taj junak, 3 pedlja preko ramena. Dragi župniče i svima koji su s tobom zajedno ovo zdanje započeli, a evo kum i pomalo jedno svjedočanstvo da će i on biti izbliza podrška i materijalna i duhovna. Ja bi sad zazvao Božji blagoslov na sve vas. Po Mariji ste primili zaštitnika života, njezina zaštita neka vas zabrani. Amen. Danas smo zajedno proslavili blagoslov temelja za crkvu, čast Marije Majke crkve. Poneste sa sobom dare duhovnih radosti i nagrada nebeskih. Amen. Budi ime Gospodnje blagoslovljeno. Mi nažalost zbog vremenskih uslova morali smo ovako nešto da napravimo. Biće možda malo potjedno, ali značimo se mi. Ako ga uspije ujiti. Jezuita pade! Luka! Ajde, čekamo te! Pa ide. Mislim kako je sad nakon rekovala srpcije. Salve Maria, aleluja, za život nam snage daju. Uskrsli Hriste, tebi vjerujemo mi, a i na život morajemo tvojiti. Ali samo da za dušu treba trpjeti, za život nam snage daj. Gospodo moja, divna, mila, lijepa gizdava, aj u tebi je posamina, lijepa gizdava. Lijepo Bože, divno podri
gospinom koja eto raste. A ja šta vam? U pozadinske. Bjegaj, bre. Blagoslovi Bože nas u ovome zajedništvu i jelo koje ćemo blagovati i sve one koji su nam jelo pripravili i providi onima koji nemaju, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. I Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Uslast. Svima želim dobar lep, ugodno osjećanje, malo povruće ono što ste popisli, brzo ćete se osušiti. Dragi sustolnici, tako ću vas sve jednim imenom nazvati. Evo završava se ovaj moj pastoralni boravak u ovoj župi, fizički. Jasno da duhovno ostajem i dalje. I htio bi na kraju ovog mog boravka svima mama od srca zahvaliti. Također bih htio da iz ovih misija rodi se još dublja ljubav prema ovom kraju i još katoličkije življenje u ovom kraju, a onda da se rode i nova duhovna brige u nadbiskupiji. Zato sam i rekao, bilo mi je utjeha živjeti ovo zajedništvo i polazim utješen. Nadam se da ponovo kad se navratim naći ću još veći žar vjere, još veću slogu, još veću zauzetost. Pa ja vam želim u tome zaista napredak. Bog vas sve čuvao, blagoslovio i naprijed poveo. Hvala lijepo. Kako ste mi, on? Granice. Kako ste mi vi, Ne, da, nije to baš tako, evo. Morao bi, vrlo lijepo izgleda. Ja sam mislio javno neći, a to pričaju novi dan. I hvala lijepa na ovim svim lijepim riječima, ali isto tako pripravljeno od terena. Hvala lijepo na svemu. Sretno puta, pozdrav se u Sarajevu. I čujemo se kroz koju. Doajen zbora misinskog ovoga kraja. Misioner, dragi. Ajde navrati u Sarajevo, to stigneš. Dobro došao. Negdje koncem. Andrija. Početkom rujna, po Bogu. Žele, Bogom, živio. Živio, kasna, tako da. Živio. Živio, Bogom, svako dobro. Bogom, ostajte. Prvom zgodom. Ali, doviđenje u Sarajevu. Blagoslovite živimce kad bude. Mi sretno. Ajde sretno. S Bogom. Hvala lijepo. Bog vas poživio. Čuj, ovdje ti uzakio te auto. To, da. To meni mama isto kaže uvijek. Ajde sretno. Hvala. To.